yona elinzira omwika ogurukworeka ngu papa omusya yatoranwa abantu ekikunga musabe shororiza Vatikani amaisho bagahangira iguru obwe ba kardinali igana 33 rukubuganaho kutoranura zombegere bya Papa Francis okutandikana izobe lyanyuma abazyo hari Pauline Chapo hari Celestine omuri Vatican City akaruru kabo akechihama korecherire kugenda omumaisho emikoro yerizoba yatandikana pro Aligendo Romano Pontifex arikwebembera ekitambiro kya Musa hari shahina ezakasheshe kandi hari shaha 11 n'ekichweka ez'omwabazyo nebeja kuruga omuri Pauline Chapo borecherere Sistine Chapo ahi barikwija kutandika emirimo yabo ombutongore nkokugutwire guri omuchwe kuruga omuchasha eki15 ba kardinara aba nebeja kutandikana no kweshongora ibyeshongoro byo kuhimbisa obwe barikushaba abebembezi bekerezia barikuhingura muri Ghana okubasa okubashabira ababebembirwe Archbishop Diego Giovanni Raveri batandika emikoreji omuringo ogwo kujaguza baba bagumizamu nanokurahira okubarkwija kukora omurimo yona omuringo ogwekihama omuhandijo barikutera ebiragano ebyo kushikiriza omukoro ogu omburyo bwagwo ayabanza kurahira yaba Kardinali Pietro Parolini owa Italy obwe barikworecherera ekishenje ahi barkwija kushitama okutera akaruru obwo omwika ogurukwero gurukworeka ngu papa omusya yatoranwa gurukurindirirwa aheru ya Sistine Chapo Chimune.